Bukele angikuvusele ngikwamukele ehlelweni hlelo asakhe kwethu lesela ngomsakado Ithombe eSwatini TV libito lami ngiLinkedIn Gule. Bongosi it's a different setting indeed but it is still the same show. Akhumbuleke ngwayelo umhlosi ngeminyaka wa 2007 live laba neliphupho emakhosi aba neliphupho ekuthuthukisa telicwaningo ne-innovation eSwatini. Kwase ngeminyaka wa 2008 kwafika ke bochwephesha labamatima kakhulu eveni beta batawina nalo kuthiwa ye-feasibility study ukuthi ngabe leliphupho lelive lingafezeka kahle kanjani. Umsebenzi lo waphela ngeminyaka wa 2009 kwase ngeminyaka wa 2010 kwase kwenziwa nalo bathi master plan lokusho ukuthi nje the ball was in motion ngaleso sikhathi leso wenza balenkulu esikhuluma ngayo inzaba ye-RSTP Royal Science and Technology Park njobe emakhosi athi kufune live likhone ku attract nalo basi ngesilungu i-FDI. Siphinze njoba sithi you are driving an export driven economy kule live. RSTP ke wabonakala ukuthi angadlala inzima lenkulu kusilelo phupho lelo lelive lifezeke. Bokosi lo sehovisi kungmanje ngudokotela Andile Simphiwe Methula. He is currently the acting CEO. Lengitawucicisa naye ke elangeni la lomuhla. Siyakhumbula ukuthi la simgcine khona simgcine eUniversity eKwaLuseni angu head of department angaphosisi computer science department lokulomuhla alapha iRSTP. Dokotela ngikuvusele ngikwamukele ehlelweni namhlanje apha. Sikuvusele Magwabane sivusele nababukele emakhaya. Ngiteka nje le yase kwaLuseni na ngahlala phansi siyiteke ngathi nana itsika sayo isikhathi. But nangu namuhla acting CEO Royal Science and Technology Park. Asiqale ngalo ukuthi amaswadana nilechiseko yegwadi ukuthi ungubani Dr. Andile Simphiwe Methula. Sibonga Magwabane. Mina ngisuka kaHoho. Ngitsabuka enkambeni ngeja ke ngikhulela kuphi ngikhulela eSpiki. Ngiqala i-primary school eSpiki, i-Peak Central Primary School. Ngiyafunza ke Magwabane ngiyayicetha i-primary nangicetha i-primary Peak Central ngiyawela. Ngiyahamba ngemhlatane. Emhlatane ke at the time bekunababe wacunga Dlamini. Dizile. Ngikhule nje mina angikhona kulibita kamnelelo gama. Ngaleto cast that vele bewesaba nekulibita. Ngikhula ke mina ngikhulela phasalo kwalo mfulumtsala loyo. Ngingacishe ngisho Magwabane silokuningi ngwatiko nale ngikufunzile ngikufunze kuye nendlela yakhe kwenta tinto ngalendlela bekangiyo bekangimuntu lebeka results oriented abengatsanzi Dlamini into ukukhuluma bekasanza kudenda. He was a very practical person, action oriented person, so ngamtsanza kakhulu. Wangikhulisa ke into etiningi wangifunzisa ngacetha ke mhlatane Magwabane ngawela ngaye kwaLuseni kumathapha ngafika ke khona ngena ka Faculty of Science ngenda iBSc iMaths neComputer Science ngahlala khona ke 4 years ngicetha ngaba nenhlanhla Magwabane ngawela nangicetha nje I think ngicetha ngisho neminyaka ngihledi ekhaya ngawela ngayeAmerica ke ngawenda iMasters ye-Computer Science ngabuya eUniversity yang recruiter ukuthi angiqale ngifundise ka-Computer Science ngafundisa iminyaka emibili yathi i-University cha hamba uye-University of Cape Town ngahamba ngaye-University of Cape Town ngafike ngenda ke-PhD ye-Information Systems. So ngathi in a nutshell Andile Methula ngiloyo mntu loyo. So njengoba usho ukuthi inzaba yase-university kuningi lesingakhuluma ngato ngisebenzile ke-university cishe isikhathi vele 15 years ngise-university ngifundisa ka-computer science. So in a nutshell Magwabane umuntu ngeke ukhona kumchaza wonke nami ngeke ngikhona ukuchaza wonke but nje in a nutshell emaswati ngicabanga ukuthi asithola sithombe sethi Andile Simphiwe Methula ngubani. Bantwana labaningi dokotela ukhanze ukuthi mhlambe nabakhula Dr. aba influencer kusibata wendani mhlambe kusekhaya babona abani ngene umnyibona thishela ubona i-accountant lelisanzo laleti tebuqwephesha luqhamukapi ku ubuthola omuhle Magwabane nasifundza sinemhlatane nawucetha form 3 lebekuyaye kwendeke in our time ukuthi nawucetha lo form 3 uyakhumbula sekubangade makusaphuma bekuphuma into ekuthiwa ngama-symbols. Lama-symbols bosina ufika ngalo January ukhanze sekabhaliwe ngekho kuphela ukuthi awuhambe uyofundza ini wena.
labantu labadzala lebe barana lesikolo at the time bebavele babuke lokuthi lo mntwana lo ukhona nako. Mina nje ngiyakhumbula ngiyonda form 4 ngakhanza bhalwe form 4 BN shozibe kufanele ngeka form 4 BN. Form 4 BN bekubantwana lebe bakathe bendabo science, bendabo biology, physics, maths, chemistry. Ngahamba ngangena lapho. So na uphuma vele la high school eka O level. Bophuma vele ube nakho ukuthi uba channel ukuthi uhambe uyenda lokho. But nje nangifika e-university i-interest yami vele yaba ku computer science. Umuntu ungazibekathi ukuthi itaba likusasa, but at the time nangifunza mina beyisaqala bekusekhona lokuthi le program iseseyinsha, but bese ikuvele seyikhona sikhashana. But I think nangena mina university computer science program beyinaye 10 noma 11 years icalile le program. So beyinako lokho ukuthi labanye abantu bathi ingabe lento lentambi ifike phi lento, ingabe lento lentambi ifike phi, just like onke ema technologies makwabane, but sangena safunza. So saqala ke kanjalo ke, and it was very interesting because of lama mentors nalama lecturers esafike sawathola e-university. With the experience that you have kule sector lena dokotela, I know ukuthi start ikhuluma nje kabantu letinye tato into letendewa live kude, but nje now ubuka mhlambe nemave lo sowahambile sikhashana kanganani sine when it comes to research, science and technology and innovation? Ubutho lomuhle makwabane, indzaba yaka science, technology and innovation makwabane isime entweni ekuthiwa ecosystem. Okay. Nangabe le ecosystem makwabane ingasiko active, leti taka science, technology and innovation tisalela emuva. One of the things that we need to work on as a country. Okay, Mandoda. Now ngoba ecosystem njengalo sengicabanga ubudlelwane bekihlahla netilwane ngikhanza asengilokunye ke mhlambe ngala icwepheshe ngidakubutha kahle makwabane ndakubekisena. Nangabe ufuna kupheka inyama, ufuna kupheka isitulo sebeef, ufanele ukuthi wathi usunayo le nyama, unaanyanisi, una green pepper, kuyangithi ufuna uyipheke beke njani le nyama. So le situlo sakho zisiphume simnanzi makwabane, kufuna ukuthi tonke leti thako ube nato ukuze kuthi isitulo sakho sinaso sipheka siphume sibe mnanzi. So iyafana ke-ecosystem nalo. Ecosystem ngulethi inhlangothi lama sectors lehlukahlukene ladzingeka ukuthi leti tebuchwepheshe leti taka science, technology na innovation tisebente. Nangabe une youth, i-youth ngeyihambe yodwana, ihamba nema universities, ihamba ne financial sector emabhange, ihambisana ne private sector, ihambisana na hulumende, ihambisana nema parastatals, ifuna the environment lendzawo la kwenteka khona leto leto konke leti into tihlangane. And lokumnanzi ngokuthi ikhona imisebenzi eminingi le yendako live uze kusi le ecosystem yethu noma ke mhlambe lo kulesikhuluma ngako makwabane le environment siyilungise. So emavela amaningi ala Africa akuleyo process leyo ukuthi sitilungiselele sigcine sifike la lo khona leta ka science, technology ne innovation sesikhona lokho ukuthi sigijime kude. But vele lokukhulu kakhulu makwabane lokho ukuthi sisalungisa le environment nyalo cishe emave onke asevekatini lase Africa asesekuleyo process leyo makwabane ngoba nje nangakubekisena le indzaba lenkulu ngokuthi nyalo ukhulumela ukuthi umntwana weLuswati kufanele akhona ecomputer nemntwana waseSingapore. Umntwana waseSingapore uqala kusebenzisa icomputer nakaneminyaka lemithathu. Umntwana weLuswati lapha e-university ukhona lofikako ana 18 ana 19 weminyaka angazange singawuvula umshini. So tonke leto nto leto makwabane tidzinga ukuthi le ecosystem lengikhuluma ngayo le environment yethu ikhulume ize ifike ekuthaneni lo mntwana uqale wathi funza yini le tebuchwephesha ale ka grade 1. Akusikuphela makwabane indzaba ya IT. Kukabi ngoba mina vele ngisuka ka IT maye bese ngikhuluma ngayo kuphela kani la ka RSTP sikhuluma nenzaba ka biotechnology. Labantwana bacala nini ke laboratory la kaNgwane, ucala nini umntwana weLuswati ngene laboratory? Mina nje ngiyakhumbula kahle ngacala ngene laboratory bengika form 3 noma form 4 kungena nje ngento ema experiments la kabonakala. So tonke lento leto makwabane dia affecta lokho ukuthi sikhona kuhamba kangakanani kuleta ka science, technology na innovation. So ngokonke lokho makwabane, but lokuhle lokho ukuthi la sikhona khona nje la eka RSTP kuyakhombisa ukuthi live vele selicalile seliyasebenza libheke la khona emavela athuthukile akhona as we speak.
Bose ngidokotela Andile Methula lesixoxisana naye ke langeni lalomhla ngiyakhumbula usinelibandla la kaEsicom liyayisebenza indzaba ye digital divide kulelive njengoba wangasi lomkhathi uyanza sine nje baleke bo Hereford's ukhanza uzivele siyamcisa lo form 5 singakayiboni nale laboratory nale computer lab kusi kuyinto lenjani kepha ke indzaba leti setshenziswa ubongose kunesikhwama nje Universal Access Fund lesihlose kona lo ukuthi le infrastructure ayibe khona kulo lonke live lengonyama. I think the most critical question maswathi lafuna singene kuyo dokotela lo ukuthi usukele enyuvesi weta ku RSTP yet now uthi uyabuka ku RSTP kulamalanga lesimo si volatile. Ubuta kahle Magwabane. I-university Magwabane ne RSTP yashada umshado Magwabane utawukhumbula njalo emakhosi nakavakashile azivakashele university kuyobusisa graduation ahlala ayigcizelela lendzaba le lomshado wa RSTP ne university. So ngeke vele uzukuhlukanise lokubili. Mina nje ngiyakhumbula kahle ukuthi nangicala ukuthi akulesakhiwo lesi I think bese sakhiwa lelesikusonyana lekubo 2013 2014 bekusakhiwa la ngicala ngide bengide ngeke ukuthi ngide ne staff sase university besitobuka vele sinemshado Magwabane lo ngayophela awusiwo umshamdzala socithe bo 10 years umshado uchubeka futhi ke njengoba ngisho Magwabane okusisa abantu abadzala believe. So vele mina kusebenza kwami ne-RSTP akusuko kusha and ema parks Magwabane ngeke uzwahlukanise nama universities nangabe ususema universities ema parks ngeke azasebenza ngoba ema parks athatha le research athatha le theory lesiyenda ukuthi nesikolweni ngoba kufana nalento kahle wena Magwabane ngoba ngumkhayo waledulu kawo uyatwena ukuthi thina na ubheka kawo wengcala phe speak kunemahlathi bese sekuba nale sawmill le tihlahla lotibona ngoba lapha speak university nawe enza lapha eRocklands ubona le sawmill iRSTP i-university ikhicita lo mntwana ikhicita lo lwati le theory iRSTP ikhiphe iproduct yabona so uthatha lesihlahla usifaka kusawmill the confidence ibuyale ukuthi no ngakhona kusuka university ngelapha ku RSTP lebathi lelibhodo liyabila currently. RSTP Magwabane ngide last year 2023 ngide sabbatical ngalokho ukuthi ngiya understand lokho ukuthi vele iyadzingeka iyadzingeka iuniversity la ka RSTP njengoba ngisho Magwabane ukuthi nangabe ninemshado akuthi ngoba libhodo liyabila noma kunjani vele umshado Magwabane waloko phela ukuthi nabe kuyashisa kumnanzi akusuko mnanzi kuyashisa kushisi vele kufanele ukuthi uhlale ukhona so ngedela lokho mina la empeleni ngedala nami ngokuthi bekunema projects la ongoing leswendako ne RSTP ngide vele kutho ngide vele ngisivakashi ka RSTP isabbatical ke Magwabane uyayathi ithatha umnyaka but ke njengoba ngisho umshado Magwabane uba sebumnanzini ube sebuhlungwini njalo angeke uthi ngoba naku nyalo akusimnanzi noma mhlambe kunjani bese sothena hayi ngiyaphuma mina ngoba ukhumbule Magwabane bomgcoka baleli phupho leli limgcoka kakhulu even ngoba li at the center of the development of this country and line potential leliphupho leli ukuthi lingayichange the course of this country leliphupho leli so ngeke bese sesiyaliyekela ngeke ukuthi sithi indodi likhona kufanele sihlale siphusha we keep at it we work on it until it works ngoba nalisebenza lona Magwabane leli vele yawuhlonishwa umhlaba wonke. Bokose ngudokotela Methula bekumcwala usisendlule kulendzaba ukuthi ingabe usithethe place binzi sekuthi atawungena la ka RSTP ngoba uvuli wireless ivula amabona ukuthi ufunza liphephandzaba ngeke kwenteke ungayiva indzaba lephaselene na RSTP sithi vele nendzaba ke ukuthi kwazi ukuthi kukhona abantu labamdingelako dokotela utanda ngibude ke Dr. lo ukuthi are you happy vele ukuthi ngazi ukuthi we are under threat. Ngeke Magwabane ngithi I'm happy Keja nje lendzaba leyo Magwabane inema authorities lafanele indzaba le ngisho ngamaphoyisa I'm sure Magwabane aware ukuthi sensitive kangakanani
So indzaba leyo lesemaphoyiseni njengoba I think la besifunza khona nafunza amagwabane Maswati afunza ukuthi ibikiwe emaphoyiseni. So leyo magwabane vele ihengishwa ngamaphoyisa. Amaphoyisa ke ayadi ukuthi ama cases lafana nalawo awahendlisha kanjani. Ngikhumbulane ukuthi leso statement lesakhishwa ngabhalana lomkhulu walelitiko leTekwatisa wacela ke Maswati ukuthi lo ngaba nalelo hala nje amaneve leyawathinze amaphoyisa kusendewa lawo ma investigations njengoba kumqoka ukuthi nasi Maswati sonke nje eveni sibe ngilabaphephile nasinike umsebenzi siwende ngekukhululeka. What kind of support do you need usangena nje as CEO, acting CEO like RSTP? Ngiyabonga kakhulu Magwabane. Ngawubuyela Magwabane kule ndzaba ecosystem letinhlangothi letihlukahlukene even. I-RSTP Magwabane ngibekisile ngathi at the center isekhathi nekhathi kwentuthuko yale live leMaswati. And nangabe isekhathi nekhathi yentuthuko yelive leMaswati angeke i-RSTP ikhone kudenda letintfo iyodwana. I-RSTP Magwabane ayiphili ku-island. I-RSTP Magwabane angeke ikhone kwenta tintfo ku-silo. I-RSTP kuziphumelele itawudzinga hulumende. I-RSTP Magwabane kuziphumelele itawudzinga i-private sector. I-RSTP Magwabane kuziphumelele itawudzinga lamanye ama-parastatals lafanana nayo ukuthi asebenzisane nayo bo-university nalamanye onke. I-RSTP Magwabane kuziphumelele itawudzinga i-youth. Itawudzinga wonke mvloliswati ngibeke kanjalo. Wonke mvloliswati kuze i-RSTP iphumelele. Uyadzingeka ukuthi afake isandla kuleli phupho leli ngoba liphupho likhulu kakhulu. Leli phupho leli Magwabane nawo libuka ulidadisha uyadiscover ukuthi iminyaka leminingi kusukela namhla 70 80 100 years from today leli phupho leli liyobe selo relevant ngendlela lesimanga ngoba le ndlela lelingayo li ever evolving lihlala lintshintsha ngamalanga leli phupho leli and liyahlala relevant kakhulu ngeke kuze ukuthi ufike uthi wena ngoba ngalo 2050 RSTP akasasi relevant uyahlala relevant ngoba tintfo taka science tintfo taka technology tintfo taka innovation tintshintsha imihla ngemihla namhlanje sivukile ngomsombuluko ngiyathi ukuthi ka science kukhona lokusha lokuvelela namhla lebe kungekho idolo ngelisonto. So leli phupho leli likanjalo Magwabane. So ngeke i-RSTP ngekwayo iyodwana ikhona leli phupho leli kulibamba ilento idzinga wonke mvloliswati. Bese ke Magwabane sengiyabuya phindze futhi ngithi nala ngekhathi ka RSTP labantu lama staff members nama colleagues esisebenza nawo Magwabane la ngekhathi ka RSTP bengihamba nje Magwabane kulamalanga lawa ngibavakashela cishe bonkana ngabatshela ngathi leli phupho leli kuze ukuthi bekunene lisebende liyanidzinga nani ngoba le i-RSTP akusiwo lama buildings. I-RSTP ngilabantu abasebenza la ngekhathi ka RSTP kufanele ukuthi wonke umuntu afake emandla wonke umuntu aphule weight yakhe and esho ukuthi leli phupho leli liyaphumelela. So i-RSTP idzinga labantu abalangekhathi i-RSTP idzinga wonke umvloliswati lo ngaphandle kwa-RSTP kuze ukuthi leli phupho lethu leli lisebenze. Ilishumi namibili iminyaka selotimile letindvonga ta RSTP yaqalile kusebenza. Ngiyakhumbula ukuthi i-portfolio committee aka ICT imdose ngendlebe nayo idokotela ukuthi ngase sifikele lesikhathi ukuthi live sale liqala phela lokuzuza ngalokuba na RSTP. Indzaba lenkulu ukuthi sifika njani ke lapho mbukelisi abahloli emakethe nasibuya utas unpackela lokho dokotela. Mbukeli na usanza kuvulela umsakazo wakho ngumsakazo weThombe Eswatini TV sehlelweni asakhe kwethu siqhamuka ke Royal Science and Technology Park elangeni la lomuhla sixoxisana ke na acting CEO Dr. Andile Methfula. Dr. na siyakhuluma ngalo RSTP nje ikakhulu kathi nathi ubuka le corridor yambabane emanzini nanani ke kwanza sinalabanye ke laba banale lithuba mhlambe sibede laba amato RSTP labanye bakhuluma indzaba yesi data center kahle nasingathiwa nje si unpackele ukuthi uyinto RSTP nana ile function yakhe. Sibonga Magwabane. Maybe ngingaqala ngikubonga Magwabane emakhosini elive for leli phupho lelikhulu kangaka. Njengoba ngishilo Magwabane ukuthi leli phupho leli alikavami.
uyawahamba ngemave mancane emave la nemaphupho la njengalawa especially la spearheadwa ngema course. So liphupho leli lihle kakhulu and liphupho njengoba ngishito ukuthi li ever evolving, and nga 2100 which is 76 years from today liyobe solo li relevant liphupho leli, aliyuze liphelele isikhathi. So kuphakamisa nje kubonga emakhosini elive for liphupho lelifanana naleli. RSTP eMagwabane ngijabula ukuthi ukhuluma ngendzaba yambabane Manzini corridor. Akusiyo into yasedolobheni, akusiyo into yambabane Manzini corridor njengoba ukubeka kahle. RSTP la ngekhathi kwakhe unema components lamaningi business units la RSTP that are supposed to work hand in hand la ngekhathi kwa RSTP. Ngawachaza ke Magwabane. Lala sikhona khona nje kunabo data center, kune incubation, kune skolwa, kune NCC National Contact Center, even though i National Contact Center yabo zakwethu ePosinga ePTC, but onke lama business units lawa Magwabane asebenda amelets asebende for the betterment, for the improvement of the lives of eMaswati lama business units lawa. I data center Magwabane, National Data Center yendani, i National Data Center isupporta hulumende kuningi nje lokwendeka kwaHulumende. Wena nje Magwabane uyayohamba uyofuna certificate saniyani lama systems la rana yonke lo mshini waHulumende aphethwe nge-RSTP, asetshenziswa nge-RSTP, nenza batabo network. Ngiyakhumbula nje Magwabane ngithi mhlawumbe ukweweva ukuthi kune network lefanele connected inkundla, kufanele connected ibhedlela, kufanele connected abantu labasemakhaya. Le network leyo Magwabane, le microwave leyo, le wireless network leyo, i network leyo isetshenziswa abantu baka RSTP khona le National Data Center. Le National Data Center futhi Magwabane lokunye nalama systems nama applications, le software le rana lama systems ahulumende lenye yayo yakhiwe ngilabantu labale National Data Center. Lokunye ke Magwabane lokukhulu nge-National Data Center nayo kulibhizinisi ye-National Data Center kunale data center le machine, le infrastructure that is supposed to keep i-data. Ngingabekisela Magwabane kunabo Amazon. Amazon banema data farms, where data center farms labagcina khona information yabantu, umuntu ahamba athenga space and in. I-RSTP inayo le machine yekwenda lokho ukuthi ikuthengisele space, mhlambe ulibhange, mhlambe uyinkampani yaka telecommunications, mhlambe umshwalense noma yani, inayo le equipment, le infrastructure yokuthi ingakhona ukubekela idata ikusupport nga any service loyitsingako yaka IT. So i-National Data Center Magwabane ifanele ukuthi yenda lokho vele on a day to day basis. Ingabe nje khona la kule data center dokotela siye sive mavela thuthukile bo Russia nabo States bakhalele ukuthi kungazi ukuthi ama systems abo sekunema spies. Lama systems enini leyo information ivikeleke kangakanani? Ngeke yini sisistate lenye langa sive ukuthi imininingwane yelive seyiphumile sekhola laba bayithethe. Ubuta kahle Magwabane. eMaswati Magwabane lengakuthembisa kona lengakutshela kona ukuthi afundzile eMaswati, and i-RSTP inayo le capability njengoba nje ubona Magwabane ukuthi sisengakake saba nema leaks ethine kule data center yethu. So lama systems ethu secured ngendlela lesimanga, and labantu bethu bayaceceshwa Magwabane from time to time. They do travel from time to time to Taiwan, to America, attend ama conferences. Bayahamba Magwabane kuyoceceshwa ukuthi bakhona ukugcina lolwati lwembuso, lolwati lwahulumende, nolwati lwelive nje Magwabane, ngoba nalabanye private sector bayasebenzisa le space sethu lapha National Data Center. So ama systems ethu secure, ama systems ethu Magwabane aphephile ukuthi eMaswati angayibeka i-information yawo ekhona Magwabane. So abangakhululeka bekunene bayilethe information yabo iphephile. eMaswati asafundzile, eMaswati asaceceshiwe. KuneMaswati Magwabane lesakafundzile ayifundzela ne-cyber security. So kude Magwabane lengathi sisive seMaswati sishoda khona, mase i-National Data Center khona la sishoda khona kude. Esibayeni la sichamuka khona dokotela, Maswati akhaleka kakhulu mhlawumbe ngezinga lesetulu labantu labasha labangasebenzi.
now siyabuka nje the whole of Africa i-continent it's got a young population nanasi la eSwatini sibalo lesetulu sebantu labasha ingabe uresponsive kanganani RSTP itinzabeni dabo job creation ngoba nguvuthi inzaba yabo business incubation ukhuluma indzaba sibili Magwabane i-incubation center Magwabane one of the things that it's supposed to do is to promote the startup culture even la kaNgwane startups ke Magwabane letinkampani letincane letiqalwa abantu labasha letita ngekuthi tito provider ama solutions ma applications ngaba yini and lokunye Magwabane ngifuna kukusho ezweni seMaswati kulo labantu eMaswati nabakhuluma nge-startup bacabanga ukuthi kukhulunywa indlela ka-IT kuphela startup Magwabane kungaba ka-IT kusinomntwana ku-computer science IT information science startup futhi Magwabane kungaba na indlela ka-biology indlela ka-biotechnology indlela ka-chemistry so startup it can be any company but kule case esikhuluma kuyo Magwabane ukhumbule ukuthi sikhuluma nge-science so kufuna ukuthi kube into lekulowo mkhakha lowo Magwabane so lesikwendile Magwabane kungukuthi kunezinkampani letifukanyelwe la RSTP letitene solutions letitene applications kune application nje Magwabane lethumile etikolweni kuthiwa ngishinufu bayisebenzisa bothishela labaningi kufaka ama results kwenda lokho so konke Magwabane sikwendela bona labantu labasha ke nje ngidawubuyela Magwabane enzabeni ye ecosystem le environment yethu ukuthi le tinto tethu Magwabane lesitulo lesisipheka koMagwabane lama ingredients letithako tethu letinye tato kusafuna sitibuye la tafuleni la kubekisela nje Magwabane indzaba ye capital indzaba ye finance kusesekhona lokho ukuthi hey startup ngabe ngidasifinance but these are things Magwabane that we are working on to make sure that we get to a point where we have the capital. In other countries Magwabane utawadwena ukuthi boAmerica nje kunana kulethwa ama angel investors kunana kulethwa ama seed capital where people come bafike bathi Magwabane siyayibona le solution yakho sizakunikeza imali lengaka ukuthi ukhona ukuchubeka nalomsebenzi lo so RSTP uyakusebenza letindzaba lethu and we are working very hard Magwabane to make sure ukuthi lelinye la le culture yema startups ibe yiningi ngalendlela yokuthi bantwana basabaphuma e-university in their numbers ngoba e-university nje ngidawubekisala ngisuka khona ngeminyaka Magwabane e-university yabakhethe abantwana aba over 1000 so kufuna ukuthi sifike lapho khona labantwana bafike la khona bacasha nabodwana khona kulama startups ngoba ema startups Magwabane nginawo lo wabona kona namhla konke lo kusebenzisa even nalama applications that you use on your phone bo Microsoft bo banibani bo Google and the others they started as startups so akusinto lencane startup because into yaka science kuhle bayo lokho ukuthi kufanele ukuthi wathi ukuthi la utawucala khona kwakha imali is when bantu baba banengi laba labasebenzisa le application yakho lengiyaye ngikusho ke Magwabane ebantwaneni beMaswati ngisho into nangise university ngiyakusho futhi nanyana ukuthi live la kesa kaNgwane Magwabane linebantu labangu 1.3 million so bantwana beMaswati banensayeya yekuthi nabakha indvo bangakheli live la kaNgwane kuphela ngoba ku innovation la ucala khona kwakha imali lesabekako leshisiwe it is when letinombolo takho tikhula nangabe le application yakho Magwabane sesithi nje ngemabom seyisetshenziswa abantu labang 100 million sebang 200 million sebang 1 billion okay nako ke Magwabane lapho khona ke sekuthiwa cha Magwabane vele sotawamba nangendizathamba uthengela nje nendiza yakhe sekunjani so uduma umhlaba wonke because le application yakho Magwabane kufuna kufike lapho khona labantu bangakhona ukuphila lamhlabeni ingekho le application yakho so bantwana beMaswati ke banensaya ngoba nangabe thina sing 1.3 million thina bangasebenzisa as a test ukuthi le nto iyasebenza but bona kufanele sinabenda into bayende ibe sezingeni lelisetulu kakhulu ngoba bona kufuna ukuthi babuke babuke export whatever you do whether ka IT noma ka biotechnology kufuna ukuthi lento uyipitche at a very high level ngesigaba sekuthi lento ibe yinto that's going to be consumed by the whole world because la kaNgwane nangabe utawuthengisa khona utawukhanza ukuthi utawuthengisela abantu labang 600,000 but labantu labo bakahle because batakunika le feedback that you need to improve your product but after that you have to then make sure that you start exporting because njengoba ngishito ngathi mina leli veleli with RSTP
RSTP calibrated properly, RSTP working properly, calibrated the way it should, the way we are calibrating it, we will be an ICT hub, a science and technology hub ya Africa yongana. Ngikhumbula nenduna tekwatisa imbonga Savannah Maziya ichaza leyo ukuthi nakangasebenta kahle lo RSTP the face of this country ingashintsha ngendlela lesimangaliso. Kuna 4 minutes before ngihambe ngemarket edokotela. Ngifuna nje ngihamba ngikubutela ukuthi ngive ngishaka ngomoya ukuthi usangena office. Why are you not in the office? Makhobane umbuto lo ngibonelana nami ngempela sonto. Yeah. Ukhumbule Makhobane ukuthi Andile Methula uya act. So nangabe Andile Methula uya act, shows Methula ubambile. Usengakabi ngisubstantive CEO. So ngeke Makhobane bese soyabonakala Methula so uyahamba uyovula ema-office sekunjani. Ngicabanga ukuthi Makhobane noma singafunza sifike ephi siyahlala singemaswati. Kunezinto ekufanele sihloniphe. Awuhambi ngesiswati bese soyathi jakati into soyakhakhamela. Uyaye unikedwe ukuthi cha ngena ke lapha but nje ke Makhobane njengoba wathi naleli gama lethi acting lisho ukuthi umelele umuntu lothi longasuye ngaleso sikhathi leso. So lenza balena nje kuyishaya nje bemfishane ilapho I am acting ngibambele long CEO Makhobane. Uyishaya kahle dokotela ngoba vele nami ngiyakhumbula ukuthi na ukuthiwa gitsa endweni yabantu awugitsi kakhulu. Bongosi ngidokotela Andile Methula lo sabambeke kuba ngumphathi we-RSTP. Sibahlola ke market siyabuya ke sichubeka nalo hlelo. Bukelesi ichubekana lokho hlelo asakhe kwethu hlelo lethola ngumsakazo eThombe eSwatini TV elangeni lalo muhla sinalo sabambe kuba ngumphathi we-RSTP dokotela Andile Methula lesixoxisana ke dokotela ngikhumula seParliament nga2018 ishaya umthetho special economic zone. Nawuthi uyawubuka lo RSTP ungulenhlitiyo yale special economic zones la kunele sithi kuthanza kakhulu nje inkosi levame ukukhulumana ivula ngisho iParliament ikhuluma ngale one stop shop lo investor tonke lethi into lekufuna ithole kufuna ibe khona la lo ukuthi ingabe nasibuka kulelo hlangothi lelo senihambe kanganani ngiyatloya ukuthi kunema sister agencies like ilitiko la commerce lena nalo liyafaka sandla la but live selikhashana kanganani kuzuza kule special economic zone. Ngibonge Makhobane kunemsebenzi Makhobane lo mthetho lona Makhobane usuka etiko la commerce. Ngumthetho vele wetiko la commerce ikakhulu sine sing RSTP Makhobane siya implement sine sing RSTP Makhobane sinale special economic zone so sine satha lo mthetho lekawakhile etiko la commerce so implement and nekusho nje Makhobane ukuthi solo sikhuluma ngale ndzaba yale ecosystem kulendzaba yaka SEZ siyamdzinga kakhulu Ministry of Commerce ilitiko lethu nahulumende wonkana naye RSTP nebakaswakha nabo bonke ama-partners ikakhulu Makhobane bo-business eSwatini ngoba le special economic zone Makhobane sikhulumisa ibhizinisi but bathi ngesingisi charity begins at home. Angeke Makhobane uhambe uyokhulumisa special economic zone kubantu bangaphandle labo samabhizinisi baseSwatini belivela kangwane bangayi-understand le nto ukuthi isebenza kanjani. Maybe ngakayi lapho ngakhulumisa Makhobane ngakhuluma Makhobane ngenzaba yale one stop shop. Le one stop shop lamanye amave bathi single window ngakubida but lokuthi bathi one stop shop noma bathi single window basho ukuthi lo samabhizinisi nakafika evenda kangwane angafani nami nawe Makhobane siyovula ibhizinisi ayikulele tikolela ayelapha afike letinto atithole tonke under one roof. That is what it means. So lenge share Makhobane enokwana I'm sure uke waya I'm sure futhi usitaqhubeka ukuzivakashela lenge share enokwana ngilapho khona ke kufanele kwenteke khona lokho la khona RSTP alungisa ukuthi kube kanjalo sendela sabo samabhizinisi nabefika Makhobane bangabe solo baba frustrated afike lento bathole tonke under one roof lo kwenteka ke Makhobane nyalo kulomthetho ngoba ubhude ngalomthetho futhi lesizama ukulungisa nyalo kungukuthi sizama ukuthi lo mthetho siwulungise
ukhona lokusebenza ngoba kule ndlela bongayo I think uke wakubona emaphepheni bakhala labanye ukuthi kunedinkinga kunjani kuyalungiswa lokho lidingo nje la commerce lisuke lo msebenzi wokulungisa ku-ayina kahle ulunge ngibekise nje lenye nje yetinto bekungukuthi umuntu lo local nemlo foreign labo investor bobafananisa ukhanze ukuthi nake fika lo investor bekubekiswa ukuthi mhlambe utawusinga ukuthi abe na 2 million dollars kuze ukuthi akhone ukungena leka SEZ so nyalo Magwabane I am hoping ukuthi kulo msebenzi lo wendwa kodwa la comments loku ayina lo msebenzi ukuthi ube kahle ulunge akhona nemaswathi futhi ukuthi alokuzanisa akhona nekusebenzisa nema foreign investors ethu akhona ukusebenzisa so ngiloko lokulungiswa kwaMagwabane nyalo so ngumthetho nicabanga ukuthi utawulunga masinyane ngoba lelitiko la commerce nalo I've been reliably informed that they are working on it and bayawu ayina vele bayawulungisa vele ngoba nalo lelitiko la commerce lokukhulu ngalo lifuna kupromoter lento especially economic zone Magwabane into nayo Magwabane letawulithuthukisa kakhulu live la kaNgwane ngoba one of the things that are supposed to happen in special economic zones in other countries nalokutawendeka futhi la kaNgwane njengoba ngishido ngathi lento RSTP Magwabane ayisiya RSTP kuphela idzinga lonke lelive la kaNgwane onke lamaswati ngoba leli phupho leli Magwabane likhulu kakhulu inzaba ma special economic zones lokunye lokukhulu lebaye bangakunaki abantu lekwendako iletha lama skills lobe ungeke wathole laveni ngifanekise nje Magwabane ngiyasuka mina ngisuka eAustralia ngidala kaNgwane ngifike ngithi mina hayi ngitawu lokuzanisa ngitawu wakha emaphilisi noma ngidawakha lokho noma ngidawakha ama drones noma ngidawakha ini lokwendeka kwaMagwabane la kulomthetho kuyachaza ukuthi kufanele ucashe abantu labangaka in terms of skills abantu labangaka abatasuka kulelo livelelo so nangabe ucasha labantu uyathi ke naMagwabane ukuthi sinabantwana labaningi lapha e-university labantu abo physics labantu abo chemistry labantu abo engineering labantu abo maths labantu abo yini labantwana labo Magwabane baba empowered because batawuhamba bayosebenza kuleti ngaphandle sophisticated letilapha ku special economic zone lokutawendeka Magwabane knowing how science works after 5 years after 10 years utawuthola labantwana bethu bemaswati nabo sebacala tabo tinkampani ngoba sebawufundzile lo msebenzi mhlawumbe bangasacala ofana nalo laba sebenza khona bona but sebacala eminye imisebenzi letawufana naloko lebe bakusebenza ngibekise nje ukhanze ukuthi bona sebathi okay lana bebakhala lokho but sesifundzile kwenda letinto sebacala taka kwetinkampani so ngiko ngithi naMagwabane lento ya RSTP lenzaba ya RSTP ayuphela yinto lena lengayuphela 200 years 300 years from now nangabe umhlaba uyobe sekhona ngiyathi mina ukuthi iRSTP iyobe solo ichubeka igucula yenda impilo temaswati tibe ngcono ngendlela ongazange sozuyibona ngiyadokotela ukuthi nawe ungumuntu futhi ke wena uya independent thinker nawe sesele university nje uta la RSTP boss naso uyacimeta umbono lo RSTP yini lobo yibona basically I'm saying now we are at the helm what's your vision for this place ubuta kahle Magwabane iRSTP is supposed to be a money making machine which is not now angithi ubuthe Magwabane ukuthi ngibonani okay bengibonani ngitshela kenyana bengubona iRSTP Magwabane is a money making machine it's supposed to be a money making machine lamanye emave Magwabane lokuyaye kwendeke ukuthi ema-parks lafana nale kune-park eTaiwan ishintsho ngidawusho vele ngoba nokuthola noma ungena ku-internet uyakubona ngeminyaka ishintsho Magwabane yakha $30 billion akusenzawo lenkulu kakhulu shintsho it's a park $30 billion nawe igucula le mali leyo Magwabane uyibala ngelokuzaneni ngemalangeni imali yethu yala emalangeni 600 billion emalangeni ngani siyayibona imali cishe imthreat nishe 1 trillion bese uyadibuta Magwabane ukuthi kwenteka kanjani so ema-parks Magwabane they are a money making machine ngoba athatha i-science athatha i-technology athatha i-innovation ayifake emashelfini into taka-science Magwabane kude lilanga lawo yayothi khona wena utidzingi khona I think nje wena nami Magwabane as we speak right now emakikhini ethu emahhovisi ethu kunama-applications that anako lesiwasebenzisako mina nawe every day
akusimina nawe kuphela la kaNgwane sonke sina singemaswati bancane labangathi abasebenzisa ucingo bancane labangathi abawanathi amaphilisi bancane labangathi abawasebenzisa ama-gadgets lahlukahlukene so lento leyo Magwabane ngile bengiyibona mina le bengikubona mina is a money making machine bengibona i-institution lene potential to change i-cause yelive la kaNgwane bengibona i-institution lengenta live la kaNgwane lihlonishwe lesatshwe emhlaba wonke ku-science libe ICT hub emhlabeni libe i-science hub emhlabeni ngoba inako konke lama elements lewadzingayo i-RSGP kukwenda lokho kuthatha live la kaNgwane ilibeke emapini e-Africa yonkana nasemhlabeni wonkana ngoba we have what it takes Magwabane if uhamba uya e-university ubuka le curriculum yase-university i-university ya kaNgwane ngidawubekisa ngayo ngoba ngifundisile khona le curriculum yethu yaka-science and the other programs it's very strong very 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 strong bese ngeke sihambe siye emaveni lamanye sifike sifunze sifike si-excele nakhona nangabe le curriculum yethu beyi-weak it's very strong I can tell you now it is very strong so all that has to happen is that le RSGP lesiyifunako funa siyi-calibrate ngoba umshini Magwabane nawo ucalibrate uyadwena ukuthi calibrate umshini Magwabane onke lama-parts that you need akhona la ngekhathi all that needs to happen is that lama-parts kufuna siwabeke la fanele abekwe khona uqinisa kuphi-ke wena naku usuyahola-ke manje kuthiwe nje Dr. Andile for the next 15 years uhola RSTP ngawo lama-bout la key locabanga singawaqinisa ukuze sitawushaya nang-600 lokhuluma ngayo kulula Magwabane i-vision ikhona seyivele ikhona ibekiwe amakhosi ayibekiwe all that has to happen is that labantu labala ngekhathi kwa-RSGP but before ungene nakula ngekhathi ka-RSGP ngibekisile ngathi emaswati onke private sector yonke ma-parastatals onke hulumende wonke kufuna athi kuthini we are rallying behind RSGP bese sesingena ngekhathi ka-RSGP labantu labala ngekhathi kwa-RSGP kufuna bendiwe babhilive lokho ukuthi they can make it happen because bonke labantu abala ngekhathi ka-RSGP they are very brilliant they are very talented they are very smart brilliant because they are brilliant they have what it takes ukuthi bayendele ndwendenge sometimes Magwabane umuntu uyadzinga ukuthi umtshele ukuthi yathi you can do this so that is what thina singemaswati hayi nje kuphela emaswati lasebenza la ka-RSGP nanasi isifo semaswati we need to tell ourselves ukuthi this thing we can pull it off leli phupho leli singalenda lendeke that is all that has to happen le vision Magwabane le singakhona kuyenda singemaswati but kufuna sicale sitshele thina-ke nyalo singemaswati ukuthi siyayenda nyalo lento lena and siyayenda mbamba lento lena and sitayenda Magwabane ngihlushwa nginasikhathi manidokotela kanti khona lenye bengifuna kungena khona ke nje angendlule la kuthenini nga2 minutes indzaba live ngosithi asingasuki ekhudlele mayiwane ngitembabane into awufuna lisitho irole RSTP la bona siqiniseke ukuthi inkundla tonke tibanayo le internet i-project lena Magwabane benkulu kakhulu kunana i-project Magwabane I'm sure ukeweva khulunywa nge-microwave sike sahamba nje sayile inkundla kwasi lo munye i-microwave singilele sipheka ngayo no besikhulumela-ke i-wireless Magwabane le project lena Magwabane siyayisebenza sing-RSTP kune-team actually khona lapho cwele yaka-wireless le team iphumile nje some few weeks ago 4-5 weeks ago yayoscope yayobala leti nkundla lento 59 inkundla deliver ukuthi kudzingeka ini kuze kuthi network yethu lena siyi-revamp siyilungise ibuye libe ngelendlela lefanele sibe ngayo le connectivity lesikhuluma ngayo Magwabane ithinta ibhedlela ithinta inkundla iyahamba igcine ithinta netikolo Magwabane ngoba remember ukuthi sisuka COVID-19 nga-2020-2021 lalo khona abantwana kwadzinga sibagcine bafundza ngetabongcwendo mshini so kufanele vele ukuthi sikulungise lento lena sikulungise ngoba sesifunzile u2020 sifunzile nga2021 ukuthi i-network imcwanga kanani especially la kune pandemic lefana ne-COVID-19 Magwabane so sihambile sascopa i-team ihambile yobala sesiyadlana ukuthi kudzingeka inkundla lento 59 nature nahulumende uyasisita ukuthi sihambe siyothenga le equipment ledzingekako letinye vele inkundla Magwabane sedvele tiyakhanya as I speak sedvele connected ngomhlambanyatsi exactly nalinye inkundla sedvele tinayo le network in fact now ufika le nkundla ufika umangale ukuthi konke sokuthi awufika ukwenda enkundleni sifuna ke Magwabane ekugcina sifike lapho ku-59 letinkundla
Nembala bongosi ngoba kulonkwenje kuloye ukuthi uhulumende akaleselusito eMaswatini liphumele nelitiko le ka Home Affairs nanalo lento asiqiniseke seMaswati yathola leto certificate nako ke lokufunekako lezithemba ukuthi leliphupho lokunto akasinaka kuvale emehlo Dr. Methula kubona liyagcina likufezile bongosi Lifa sibathe ukuthi market sitabuya ke sitolo phesa lihlelo lomuhla. Bukelesi yalephesa ke hlelo lalomuhla hlelo asakhe kwethu sina Dr. Andile Methula longena ke lo bambe kuhola RSTP elangeni kulesikhathi samanje Dr. ngifuna nje sesihamba ngifuna kuthola ukuthi nakuvela ukuthi umuntu acting CEO kuteni umuntu wakulilela nje private family level your friends your colleagues at the university uqinisile magobuta kahle Magwabane umsebenzi lo njengalo akusiwo umsebenzi lolula mina vele nje personally nanginikethe responsibility lenkulu kangaka ngoba ukukhumbula Magwabane ukuthi liphupho leli lemakhosi akusiko ke Magwabane malula ukuthi unganikwa umsebenzi lo liphupho lebantu abadzala evene akusiyo futhi nje longaphuma nabacetha ukutshela uphuma uyojayiva ukuthi hey vele ngaze ngakuthola no ngoba uyayube nekwesaba ukuthi ngabe ngindaweni ladona yini akunanzaba ukuthi ufunze kangakanani nekuthi uhlakaniphe kangakanani lokukhulu kakhulu Magwabane lokuyaye kwende wesabe lokho ukuthi ngabe ngindawo ukhona yini nekuthi ingabe lento lenkulu kangaka ngindawo ukhona yini ukuthi ngiyibambe izifike egcineni ibe futhi netichamo letifanele naletibhekile esiveni seMaswati so bakhona nabang congratulate bakhona vele abasho ukuthi hey kufuna ubambe ugcine ubambe uqinise mngami liphupho leli abantu abadzala so kwaba nawo onke ihlobo lama message njengoba nawo ungacabanga Magwabane ngiyafuna nekuthola Dr. sesike zaba nema interactions nawo lamaningi kakhulu but nje ngiyabona ukuthi le work ethic yakho is strong kakhulu usithola le strength I think nguzwela ngibutha ngizange sengibuthwe umuntu before angathi but ngicabanga mhlawumbe indlela ngakhuliswa ngayo ngakhuliswa mine batali lebe bakhuthele maybe not ukukhuthana lokuvuka ekseni banaka but lokukhuthana ukuthi now uqale into kufanele ukuthi uyifixe egcineni now wenda lo nangabe uyathanyela usuka la kufanele ugcine lapha awushiye emkhathini makwami mina beka strict kakhulu abethanza ukuthi nangaba kuthume into uyenda uyifikise egcineni nekwekuthi Magwabane lokukhulu kimi ngisahamba ngifunza ngibuka nento nemavela ahlukahlukene emhlabeni ngungivisile mina ebuhlungu ukuthi livele kade la seAfrica thina ngathi kuyasichaza lokuthi sibone ukuthi yathi kuhle lapha yathi kuhle lokho yathi bengise Europe yathi bengikuphi ngibona nako and kwafika la kimi ukuthi yathi letinto leti kufanele kuhambe kungasiphathi kahle sibani labasuka la Africa ukuthi sichazwe ukuthi kuhle nakulapha kufanele sifike la lokho na sithi kunjani lokho lokulapha seke kude kubela so mina nje liphupho lami this is a personal ambition of mine ukuthi letinto letiningi Magwabane besola sitibona kubo America kubo Europe nyalo nakubo China nakuphi sesike sibe nato nanasi la kangwane sesike sibe nato nasi la Africa ngoba we have what it takes Magwabane ukuthi sifike laba fike khona bona and on top of that it's nalama minerals and everything we have it nale youth Magwabane sebede emave youth emave lamanye youth lelingana nana lesinayo sina Africa so sehlulwa yini so game nje kakhulu Magwabane nangiyazi nangifika ku60 noma ku65 eminyaka noma ku70 ngithi cha ngikhonile ku7 is when lokuningi kwale bengikubona kuleti indzawo leti ehlukahlukene emhlabeni ngikubona sekwendeka la kangwane nayo nje into lengiphusha le ambition yami ukuthi ngaka retire ngikubone leti into ngikuphathe laven lakithi la kangwane 30 seconds nje Dr. Maswati lamaningi they've lost hope kulo RSTP can you believe in RSTP again kakhulu Magwabane Maswati akachubeke amethembe RSTP akabuye amethembe RSTP njengoba ngisho Magwabane ukuthi liphupho leli Magwabane
liphupho lemakhosi lidzinga ukuthi eMaswati onke ke manje asukume lala sebenza la RSTP akasukume nala ngasebenza la RSTP lengaphandle emakhaya nakuphi parastatals private sector government you name it asibuye sonke sibambane and make this thing work. If we make liphupho leli sebenza eMagwabane ngakwethembisa live la kaNgwane eMagwabane liyawuhlonishwa umhlaba wonke. Bongosi ngudokotela Methula ngiyena ke ulubambe kuba ngumphathi we-RSTP. Dokotela siyabonga kakhulu isikhathi lesiphe sona. We wish you all of the best. Sithemba ukuthi uyawuthola naleyo support RSTP naseve nje lonke lo ukuthi nawe ufake imvuko ebandla live liphumelele. Mbokole besixixisana na Dokotela Andile Methula ke lobambe kuba ngumphathi wakhe RSTP elangeni lomuhla sesema nje konke lana emaphupho la nawo konke kuyawuphumelela. I believe in the dream. I believe in the vision of His Majesty King Mswati III. If we can all work together, all hands on deck, live lingashintsha. That's the message from Dr. Methula. Bongosi akube sevikini lelitako ngivuma kwalomtsala wethu insuku. Sale kahle kwalomuhle.